Niku resource person tu jaban tu nadu namne nakai dene je email naga suggest le kan listu namne tu le je aniku mai duige apna to training le la kai je to ji ta namne ko ji ne tu dele ji ne ina nakai cham dele aje niang sam ne je aso le tu ta di na puna ko ne la kana i te da bu di ko mis ma ka listu aje pelam je ka mai le Besar tu jam dah lama Pane pole je roi le je roi le da ge roi ne ta te wa ja inspire te le je ai je roi ko le le ki je miung sam le ro pa le ai je ten ra kai lo a je be ten ra kai lo awam a je be le je pane le jan ko pa le je ne sam ki je ik sa na le wong chang je lam mi da le he awam ning sam ge Nui ngogum kadai dia kakale bina pui dile na le tebe kasiang be amna pui dile sejero ile tem ra kai lo awang disi be te me mi de ka le nang ta te ni me mi na ka le ka ne nang kan ge pe ne mi se tem ra se ni lo se de po je it le na ram ka ka stu prim ba I ka sang be je po ka le ma je Aniku resource person tu jaban bina financial le jaban sponsor tu le jadi sudu to le jangan lang di kong jadi ku youth ke ai kong be banki per ang ya ku le dan aniku kan tu mai aniku sarana tu ya kong je aniku aja ani video album tu pakai jam be mai ani kang tu jam be mikina tu jam be Esther pame pane tu le jangan aniku resource person makna ni ko sir tu jang loma pane ko sponsor tu dele jigna ato je ni ra ra ge ko ka chang le ai tu le ten ra ka no ka che le je te te ting gong kang ya le punan ku ne Yesus Krista ku hung ge reconcile le puna ket te be jigna ai be video je rang ni ji rang ge la ka le page se ga le ki ma me Lai ni ta ke ragu hung be kang ya be te kam le ei kum sang lo ina ni honest tu ra ta ke tu ma be ke ra ni mi ti ta pe be ani te chingwang ma su to sang le re re ke ani tlung ta ni ma Jesus Christ ta jing ne inga ma be le ji ki je klung le amen Kia di se ka kia le pe ne pui te le
anywhere